Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Ñukanchik hawapacha yayaka paypak huyaypi, mana huyipaktapish huyaypi, chinallatik ñukanchikta cuidanapika manatik sakirinchu, manatik kungarinchu. Sionpi kawsaqkunalla kantaychigari, Israelkunalla kantaychigari, Jerusalempi kawsaqkunalla tukuy shunguwan kushikuychigari. Mantak Dioska kankunata llakichinataka anchuchishkamari, kankunata fiñaqkunatapish kanllamanmari llujichishka. Mantak Dioska Israelkunapak chawpipi hatun mantakmari, chaymanta ima llakitapish mana kutin rikunkichu. Chay punllakunapika Jerusalempi kawsaqkunataka ama imata manchaychikchu, Sionpi kawsaqkuna ama fuerza illak tukuychikchu ningakunami. Mantak Dioska kankunapak chawpipimari payka tukuyta ruraytukuq kashkamanta kankunataka kishpichingami. Imanalla shamupasun kuyak Dios bendeciachun pagi kikinkuna chaskishkamanta acompañashkamanta chinallatik kay tiempota chikanchishkamanta y Dios pakshimita tandalla rikushpa yachashpa katingapaj kunanka kikinkunawan rikusha yachashanini ñukanchik yayakuna kanapajka shuk alli ejemplo tamicharinchik hawapacha ñukanchik yaya imapi mana pandarikta paymantami ñukanchikka yachaytukunchik alli yayakuna kanamun chayangapaj ñukanchik hawapacha yayaka paypa huyayta rikuchishpa katin mana huyipajkuna kajpipish huyashpa katin ayudashpa katin bendeciashpa katin chinashpaka rikushun ñukanchik ya Diospaj shuk rurayka
yaya kanami kan, imapi mana pandarik ñukanchik yayami. Y chayta rikushpa yachashpaka, ñukanchikpish yaya kanapika alli yayakuna kanamun chay tukunchik. Kay mundo kay pachapika mana yachachishkachu imashina yayakuna kanataka. Ñukanchikllatimi yachana tukushkanchik yayakuna tukushpa. Chaymantami maybalik kan mashkana rikuna yachana y Diospak rurayka imapi mana pandarik ñukanchik yaya kashkamanta. Chaymanta rikushun yachashun imalayatik ñukanchik wawakunata wiñachinapika musukyachi tukun. Ñukanchik alli yayakuna kanamun chay tukunkapaq. Shinallatak paywan apanakuypi ashtawan sinchiyashpa katingapaq. Dioska imashina yayatak. Kaytami rikuytukunchik Sofonías capítulo 3 verso 14 manta 17 kama. Shinallatik kay mushuk testamentopi San Mateo capítulo 6 verso 13 manta uriman kishpichik Jesucristo llatik paypak yachakuqkunaman y Diosta imashina mañanata yachachishkapi. Chaypimi rikuytukunchik Dioska imashina yaya kashkata. Kikin ñuka y Diosta mañashpaka ima shimikunatatik okupanchik. Tukuyta ruytukuq, hatun mandaq, kashkata ruraq, tukuyta yachaq, tukuy lugarpi kaq, tukuyta ruytukuq, tukuy kaykunaka mana hawalla entendipaq shina shimikunami kan. Shinapish ñukanchikpaqqa ashtawan entendinalla, ashtawan ñukanchikpaq riqsishqa kanmi yaya, tayta shuti. Yaya Dios, tayta Dios nishpa huchuyanchik. Entendinchik tayta shimi, yaya shimi imata nishanishkata. Kikinpaq familiapika apodos nishkakunata okupankichikchu. Ari kaywanka mana nikuni chansata rurashpa yanganchishpa pukllashpa chay apodos shutikunata churanata. Ashtawanka rimakunimi alli apodosta churanamanta. Chay shutikunaka shuk significado tamicharin. Ima shutiwanti kikintaka riqsinkuna. Yanishkashina tukuy shutikunami shuk significado tacharin. Mana yanga churashkakunallachu kan. Chayta ñukanchikka yuyaypi charinakanchik. Rikushun y Diospaq shuk ruraymi ñukanchik imapi mana pandari yayashina kana. Chaymanta ñukanchikka yachaytukunchik ñukanchik kikin wawakunata wiñachinapi imashinatik musukyaytukunchik shuktikyaytukunchik. Shinallatik ñukanchik paywan tandalla kanapi imashinatik ashtawan wiñaritukunchik. Chaypaqqa rizashun y Diospaq shimi Sofonías capítulo 3 verso 14 manta 17 kama kaytami nin. Sionpi kawsaqkunalla kantaychigari, Israel kunalla kantaychigari, Jerusalempi kawsaqkunalla tukuy shunkuwan kushikuychigari. Mantak Dioska kankunata llakichinataka anchuchishkamari. Kankunata fiñiqkunatapish kanllamanmari lluqsichishka. Mantak Dioska Israel kunapaq chawpipi hatun mantakmari. Chaymanta ima llakitapish mana kutin rikunkichu. Chay punllakunapika Jerusalempi kawsaqkunataka ama imata manchaychikchu. Sionpi kawsaqkuna ama fuerza illaq tukuychikchu ningakunami. Mantak Dioska kankunapaq chawpipimari payka tukuyta ruraytukuq kashkamanta kankunataka kishpichinkami. Kankunamantaka mantak Dioska kushikunkamari. Payka huyashkamantaka upallankamari. Kankunamantaka kushikushpami payka kantanka. Kaypimi rikuchikun mantak Dios pay akllashka pueblotaka rikuq, cuidaq, ayudaq, bendiciaq kashkata. Kaypimi rikuchikun shuk yaya imata rurana kashkata. Imashina cuidaq, imashina rikuq, imashina ayudaq kashkatami rikuytukunchik. Kikin ñuka y Diosta mañashpaka ima shutitatik okupanchik y Diosta mañankapaq paywan rimankapaqqa. Chay shutikunamanta rimashpaka imatatik riman imatatik rikuchin chay shutika. Chay shutika kikinpaqqa imatatik nishanin. Chayta ñukanchik allimi kan tapurina, yachana, yuyarina. Ñukanchik familiapi rimashpa apodos nishkata charinchik. Kanpaq familiapika shuk apodo nishkata charinkichikchu okupankichikchu chayta. Kikinka charinkichu shuk apodota imashinati kikintaka riqsin kanpaq familiapika. Y Diosmanta rimashpapish pay kikinllatikmi shuk shutita churarirka. Éxodo capítulo 3 verso 13 manta 15 kama kayta nin. Shinanijpipish Moisesqa kashnami nirka. Israel kunapaqman chayashpaka kankunapaq ñawpa yayakunapaq Diosmi ñukataka kankunaman kachan nijpika paykunaka payka ima shutitigari ningakunami. Chashna nijpika ñukaka imatatik nishari nirkami. Moisestami y Dioska mandarka Israel pueblota Egipto llaqtapi llakita kawsakunmanta ruhichichun kishpichichun y Diosmi uyashka karka Israel pueblo kaparishkata mañashkata. Chaymi kacharka Moisés paykunata ruhichichun chay Egipto llaqtamanta. Chaymun kachaqpimi Moisesqa nin pipak shuti pitik shamunki nijpika pipak shutitati willasha. Pitik kachan nijpika imatatik kutichisha nishpa nirka.
Chaymantami mandak Dioska kayta kutichirka. Chasnanihpi tayta Dioska ñukaka ñukami kani, ñukami kanimi kankunapakman kachan ningi nirkami. Kay shutika yo soy nishkami. Verso 15 nin, tayta Dioska Moisestaka kashnapish nirkaragmi. Israelkunataka kashna ningi, kankunapak ñawpa yaya Abrahamta, Isaacta, Jacobta mandak Diosmi ñukataka kankunapakman kachan ningi. Ñukaka mandak Dios shutimi kani, ñuka shutika wiñaytami chayllatak. Chay shutipimi ñukataka wiñayta yuyaringakuna. Mandak Dios wiñaypak shutimi kan. Kallaripika ya Diospak shutitaka mana hawalla rimay tukurkakunachu. Hucha illak shuti kashkamanta. Chaymi kallaripika YHWH chasnalla riksirkakuna. Hipatami vocalkunata churarka chaywanka Yahweh nishpa uyarirka. Salmo 9:10 pipish kayta nin, mandak Diosa kanta riksijkunaka kampimi shunguta churankuna. Kanta mashkajkunataka manatak shitashkata sakik kajpimari kampi shunguta churankuna. Mandak Diospi shunguta churaytukunchik. Payka mana sakinchu, mana kungarinchu payta mashkajkunataka. Ashtawan ya Diospak shutimanta ñukanchik rikwitukunchik yachaytukunchik. Aaronman chinallatik paypak wawakunaman chay kurakunamanka ya Dios atinmi mandarka Israel pueblota bendiciachun Yahweh mandak Diospak shutipi. Ashtawantikka paypak huyayta chinallatak paypak pueblota ayudashkata allikunata rurashkata hawaman churashpa. Números capítulo 6 verso 22 manta 27 kama kayta nin. Israelkunata imashina bendiciachun kurakunata mandashkami. Mandak Dioska Moisestaka kashnanishpami mandarka. Aarontapish paypak churikunatapish kashna manday. Israelkunata bendiciakushpaka kashnanishpa bendiciangichik nishpa mandangi. Mandak Dios kankunata bendiciachun. Payllatak tukuy imamantapish wakichichun. Mandak Dioska kankunataka llakishkamanta achiklla ñawiwan rikuchun. Mandak Dioska kankunapi paypak ñawita churashpa sumak kawsayta kuchun nishpa bendiciangichik nishpa mandangi. Kurakuna ñuka shutipi Israelkunata bendiciakpimi ñukaka paykunata bendiciasha nirkami. Mandak Dios Yahweh shutiwanmi Israel pueblo manka ya Dioska riksichirin. Ñukami kani, yo soy shutika, tawka yachachikunatami charin. Éxodo 3:14 nin. Chasnanihpimi tayta Dioska, ñukaka ñukami kani, ñukami kanimi kankunapakman kachan ningi nirkami. Kay shutika tawka yuykunata, tawka yachachikunatami charin. Ya Dioska tiyanmi, ya Dioska kawsanmi. Kay punllakunapi tawkakuna ninkuna Dios mana tiyanchu nishpa. Ya Dioska tukuy pachami tiyashka, mana pi kallarichishkachu, mana kunan kay punllakunapi gentikuna puymanta llushishkachu kan, kallarichishkachu kan. Ya Dioska tukuy horasmi tiyashka kawsashka. Manarij kay mundo kay pacha kallarikpi tiyakpipish payka ñawpamanmi tiyarka. Chaytami rikuytukunchik Génesis capítulo 1pi, chinallatik San Juan capítulo 1pi rimakun. Kallarimanta wiñaypaj kawsashkata tiyashkata ya Dios. Chinallatik ya Dioska mana musuyanchu, mana suktiyanchu. Ñukanchik runakuna suktiyanchik musuyanchik. Tukuy musuyashpa tukuy suktiyashpa katin. Ya Dioska mana musuyanchu, mana suktiyanchu. Ya Diosmi tukuypaj kallari kan. Diosmantami tukuy imapish shamun, tukuy imapish tiyan. Chayta ñukanchikka manatij kungarinachu kanchik. Paymantami tukuy shamun. Ya Dioska paynishka shinatakmi kan. Mana runakunachu kayta chayta nikun. Ya Dios atinmi nikun paypi kashkata, ichasnatakmi payka kan. Ñukanchikka payman riqsaqkunami kanchik. Shinashpaka yo soy shimika, tawka yuykunata, tawka yachaykunata mikun. Ñanikunchik ya Dioska kawsanmi, ya Dioska tiyantikmi. Ya Dioska tukuy horasmi tiyashka kawsashka. Ya Dioska mana musuyanchu suktiyanchu. Ya Dios mantami tukuy imapish shamun. Ya Dioska paynishka shinatakmi kan. Chaytaka paypakshimipi rikuytukunchik yachaytukunchik. Mana runakuna puymantachu shamun. Chinallatik ñukanchikka payman riqchaqkunami kanchik. Paywanmi ñukanchikka kushi kashun. Ya Diospak tawka shutikunamanta rikukpi yachaqpika yaya shutimi ashtawan yuykunata, ashtawan yachaykunata ñukanchikmanka rikuchin. Romanos 8:15 nin. Chaymanta kankunaka mana watashpa chari espirituta chaskirkangichikchu. Ashtawanpish Diospak kikin wawata rurak espiritutami chaskirkangichik. Paymantami tayta Diostaka Aba, ñuka yayitu nishpa kaparishpa mañakungichik. Diospak espiritu llatakmi tayta Diospak wawakunami kangichik nishpa ñukanchik espirituman willakun. Yaya shutika tawka yuykunatami, tawka yachaykunatami ñukanchikman kun. Kunanka pichka yuykunata kushanini,
Sofonías capítulo 3 verso 14 manta 17 kama, chinallatik San Mateo capítulo 6 verso 9 manta 13 kama, rikuchikun rimakun ñukanchik hawapacha yayaka imallata ruraq kashkata, imashina yaya kashkata rikushun, payka imallatati ruran ñukanchikpaq, kutinllatik rizashun Sofonías 3 14 manta 17 kama. Sionpi kawsaqkunalla kantaychigari, kunanpish kikin ñuka Yadiosta kantanata alabanata pagininataka manatik sakinachu kanchik, paginikunalla kantakunallami kanchik paginishpa Yadios tukuy allikunata kikinpaq ñukapaq rushkamanta. Yadios allikunata kushkamantaka kikin ñuka kushikunami kanchik. Mandak Dioska kankunata llakichinataka anchuchishkamari, kankunata fiñaqkunatapish kanllamanmari llujichishka. Mandak Dioska Israelkunapaq chawpipi hatun mandakmari, chaymanta ima llakitapish mana kutin rikungichikchu. Kaypimi rikunchik Yadios imallata ruytukushkata kikinpaq ñukapaq, Dios akllashka wawakunapaq. Mandak Dioska kankunata llakichinataka anchuchishkamari. Kikin ñuka hatunta llakichishka kanapaqmi karkanchik. Shinapish kuyashpallami paypaq churi Jesucristota kacharka, hatun cruzpi kikinmanta ñukamanta wañuchun. Ima huchata mana ruraqmi wañurka huchayuqkunamanta. Chaymantami ñukanchikka ña mana llakichishkakuna kashun. Cristo Jesus hatun cruzpi ruwashkata ñukanchik krishpa chaskishpalla. Kankunata fiñaqkunatapish kanllamanmari llujichishka nin. Mandak Dioska Israelkunapaq chawpipi hatun mandakmari, chaymanta ima llakitapish mana kutin rikungichikchu nin. Yadiosmi allikunata ruran, Yadiosmi cuidan, Yadiosmi punllanta wakichin. Shinapish kayka mana nisha ninchu, Cristo Jesusta katikpi paypa ñawpi purikukpika ima llaki mana shamuna kashkataka. Tawkakunami nishka Cristo Jesusta krichik tukuy kankunapaq llakikuna problemakuna alli tukunga, ima llakikuna mana shamungachu nishkakuna. Chashna niqkunaka rurashka krichishkallami. Llakikuna problemakunaka kawsay partimi kan. Kriqkunapish Yadiosta sirvikuqkunapish llakikunata chimbapuranchik apanchikmi charishunmi, shamungami llakikuna. Shinakaqpipish ña mana ñukanchillachu kanchik chay llakita chay problemata chimbapurangapaq apangapaqka. Yadiosmi ayudanga, Yadiosmi makitakunga chaymanta lluqshinkapaq. Verso 16pi nin, chay punllakunapika Jerusalempi kawsaqkunataka ama imata manchaychikchu, Sionpi kawsaqkuna ama fuerza illaq tukuychikchu ningakunami. Kay punllakuna kikinpish ñukapish atichitukunchik, desanimari tukunchik, llakikuna problemakuna shamuqpi. Shinapish ñukanchiktaka ninmi ama imata manchaychikchu. Kay punllakuna tukuyta rikukunchik, tukuyta uyakunchik, mancharinapaqmi kan, sustarinapaqmi kan. Shinapish ninmi ama imata manchaychikchu, ama fuerza illaq tukuychikchu. Verso 17pi nin, mandak Dioska kankunapaq chawpipimari, payka tukuyta ruritukuq kashkamantaka kankunataka kishpichinkami. Kankunamantaka mandak Dioska kushikunkamari, payka huyashkamantaka upallankamari. Kankunamantaka kushikushpami payta kantanga. Imashina punllakunapi charikanchik. Shinapish mandak Diosmi ñukanchiktaka kishpichinka. Paypaq makipi mingarishun, paypaqman huchuyashun, payta mashkashun y paypaq makipi mingarishun tukuy ñukanchik kawsayta. Tukuy kaykunata ashtawan allikunatami Yadioska kikinpaq ñukapaq rurashka. Ashayachishpa kanitukunchik, imashina yayatik payka kan. Paymi ñukanchik hatun llakita anchuchishka. Kikin ñuka hatun llakimun rinapaqmi karkanchik. Chaytami anchuchishka, chaytami laduyachishka. Paypaq churi Jesucristota ñukanchikpaq randi hatun cruzman kachashpa. Yadioska ñukanchikmantaka manatik karuyanchu, manatik karupi kanchu. Ñukanchik huchupi, ñukanchik ladupimi kan. Payka kikinwan ñukawan kanatami munan. Ñukanchik huchupi, ñukanchik ladupi. Imashina punllakunata chimbapurakuqpi apakuqpipish paypaq huyewmi ñukanchiktaka animachin kushichin. Ñukanchikmantaka achka allikunata ninatami charin, payka allitek yayami. Kayshina yayata charinaka may sumaqmi kan. Chay alli yayatami ñukanchikka charinchik. Ñanishkashina ñukanchikka hatun llakimun rinapaqmi karkanchik. Shinapish chaytami anchuchirka, laduyachirka. Kunanka ñukanchiktaka rikunmi ima huchachinata mana chariqkunata shina, imapi mana pandarishkakunata shinami kikinta ñukata rikun. Cristo Jesusta ñukanchik mandaqpish kishpichikpish kachun chaskishkallamanta, krishpalla chaskishkanchik. Chaymantami ñukanchikka ña hatun llakimun mana rinapaq kanchik. Shinallatak amatik kungarishun, mantak Dioska ñukanchikmanta mana karupichu. Yuyanchikmi ñukanchik ima llaki ima problemata apakushpaka Yadios ñukata kungarishka, Yadios ñukata shitashka, ñukamantaka karupimi kan yuyanchik. Mana karuyashkachu, mana karupichu. Tawka kutin ñukanchikmi
Diosmanta karuyashkanchik laduyashkanchik. Payka manatij karupichu kan, ñukanchik huchupimi kan. Astawan payka ñukanchikwan kanatami munan. Kushikunmi ñukanchikwan kashpa. Chayta ñukanchikka yuypi charishun. Chinallatik payka ñukanchik ima llakikuna, ima problemakunata chimpapurakuqpipish, llakilla kaqpipish, paypa huyaywanmi samachinamun shamun, kushichinamon shamun, animachinamun shamun. Payka achkatami ñukanchikmantaka rimanata charin. Chashna alli sumaq yayatami charinchik. Chashna alli sumaq yayami payka. Shinashpaka kaytaka yuyaypi charishun. Shutikunaka shuk significadotami charin. Mana yanga shutikunachu. Diosmanta rimashpa yo soy ñukami kani shutika tawka significadostami charin. Dioska tiyanmi, Dioska kawsanmi, Dioska tukuy horasmi tiyashka. Dioska mana shuktiyanchu. Tukuymi yaya Diosmanta shamun. Dioska paypi kashkatagmi, mana pi shuktik payshina tiyanchu. Ñukanchikka payman riqchaqkunami kanchik. Chaymantami punllanta payta mashkana kanchik, paypagman huchuyana kanchik, paypag munaypi kawsana kanchik. Shinallatak parlarkanimi payka imashina yaya kashkata. Chayta rikushpa kikin ñukapish alli yayakuna kanamun chaytukunchik. Kay punllakunapi, kay killakunapi yayakunata yurikunchik. Shinapish mana chay punllakunalla yurina kanchik. Payka imashina yaya kashkataka rikuytukunchik yachaytukunchikmi paypakshimipi rikushpa. Sofonías capítulo 3 verso 14 manta uriman, chinallatik San Mateo capítulo 6 verso 9 manta uriman rikuytukunchik pay imata ñukanchikpa rurashkata. Kallaripika ñukanchik hatun llaki murinatami anchuchishka kichushka. Ñukanchikka llakichishka kanapagmi karkanchik. Shinapish Dios huyashpallami paypak churi Jesucristota kacharka ñukanchikpak randi wanachishka kachun hatun cruzpi. Dioska ñukanchikmantaka manatij karupichu. Ñukanchikmi karuyanchik, ñukanchikmi yuyanchik, Dioska mana huyanchu, Dioska karupimi. Shinapish Dioska ñukanchik huchupimi, ñukanchik ladupimi. Ashtawanpish payka ñukanchikwan kashpami kushikun. Paypa huyaymi ikinta ñukata kushichin, animachin, kasiklla sumaq kawsayta apamun. Ima llakikuna, pruebakunata ñukanchik apakuqpi chimpapurakuqpipish. Dioska achkata yachachinata, achkata rimanata, achkata kunanatami charin. Achka promesaskunatami kikinpak ñukapak chikanchishkata charin. Chaymantami ñukanchikka uyana kanchik chay yayata, huchuyana kanchik chay yayaman. Paymi ñukanchikmanka yachachinga, paymi ñukanchikmanka kunanga, paymi imata runa kashkata mandanga kikinta ñukata. Chaymantami ñukanchikka pay rimashkata, pay kunashkata, pay yachachishkata kasuna uyana kanchik, paktachina kanchik. Chashnami ñukanchikpish alli yayakuna kanamun chaytukunchik. Tukuchinkapakka convidanimi shukshinalla rizashun Padre Nuestro nishkata. Ñukanchik Diosta adorashkata rikuchishpa. San Mateo capítulo 6 verso 9 manta uriman kaytanin. Hawapachapi kaq ñukanchik yaya, kantaka hucha illaq kashkamanta tukuykuna allinichun. Kan mandana punlla shamuchun. Hawapachapi shinallatak, kay pachapipish kan munashka rurarichun. Punllanta karaq shinallatak, kunanpish mikunata karaway. Ñukanchikta llakichikkunata ñukanchik perdonashka shinallatak, ñukanchik huchakunatapish perdonapay. Ima mana alli munaykuna shamuqpipish ama urmachun sakiwankichu. Millaypak makimanta wakichiwanki. Kanka wiñayta hatunmantaq, tukuyta ruraytukuq, alli sumaqmi kanki, chashna kachun. Kaypipish rikuytukunchikmi hawapacha ñukanchik yaya imallata ruraq kashkata kikinpak ñukapak, pay akllashka wawakunapaq. Kaykunataka amatij kungarishun. Huyashka hawapacha yaya, pagininimi kanpak shutikunawan sumaqta ñukanchikman riqsichishkamanta. Kunanka ñukanchikman yuyachishkankimi ñukanchik hatun llakita anchuchishkata perdonashpa, ñukanchikpak hatun llakita anchuchishkata kishpichik Jesucristota krishpalla chaskishkamanta perdonashpa. Kanpak huyayka manatik shuktiyanchu. Chayta amatij kungarinkapak ayudaway, yachachiway kanwan kushikushpa kawsankapak. Phiñarinapak llakirinapak randika ñukanchikwan kushikuq kashkata yachachiway. Kay sumaq mana rurashkami kay semana kanwan purinapi ayudanka. Jesuspak shutipi chashna kachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqka imata mana charinkichu.